Hakato gasingi kadai hakasingi arpo atarik ma men singi kadai singi kapor shibaje duna. Tegi wanang ni ki ong bangi don Cameroon ki warum kinban muki ki warum. Te kasni bok bria to singi balai bangi la full gim dan rum chu gim nai pusho. Te ngapai ki bria long ba kalage ki jum kim dan jakabu kim nas kuti tama. Te haga din kata din long ki request singi bangin chubu tangi lagi nama bagi mulai kaishwa te kim dan jakabu. Tekin wajah kasamen singiru nama kaki omba kim datip lahat man nasional ma tegi omba ngini kai tegi omba ngini request ngi bangin bu dia kita lagi chongki tengi ong tolong hakacing long para tama ngi isnai sau snai kum takin no tengi bu tamba syapan bu beri kadika ka proses chungi ba ngin hap keli wan yaki kan ngi hap keli shwa ki bedang ihang tua lagi ngi menut bangin cibu kumaro tegi syapan ihang tu bagi don kijan ki sei jan ye le jong bakin nei phong station ore mag trekking tegi ong bu menta ngin wan sim jan miet ladang yang jan miet ngiman la shan la si na markin le sa shan orian kalon taken teng isu yo tang contact number but kapten jong tu brio oraja nomor ba jing sha ngim ju kalon ne habaki wan bu lagi ki gas ki jongi ba booking ni bu kata ni check in shwa ni sim id ni tai but ni sabu ngim la ba chu untuk hin te kitu kasi bade gitu kalong no haka jing sosin ni shubu but ki ID ngai taruh ni miss ngai kita. Kalau bagi monsim juga itu ka ilogi jogi pifur pi kontak itu. Hakajing bun kam am kalong nyim ken mau. Hakajing bun kam bapi itu sing kejur bahas labro. Nyim ken mau. Te kumta he tamalis bu kontak nomor ngi dan dek tamangi kram persang long ni kam yo nyim ken mau pan kontak iki. Bu kontak nomor utam pehang tu hamid hadias sudah. Tamangi ken. Kumbangi nya ki lalu pakai kubur lo ki omba PE ki jing dan jing Malaysia ta teng ngatarai kato kala bakala sibon kan nomor kam de kumta ban ngin ya kontak ngim dan jing ya kene eru bat ka ngatarai ka suyo nasni setai kitu ki dur ki video te ka shu spread kumto bat ketu ka jing tho hang to ketong ka bakta ha yangi dai teng ni bat kini gi wegam ste barok ngatarai kin sakta ka chai ma kam dei ban tho kumto nomor kan long chanu hi bangin lek pek iki jindan jing anjing ki long ta ngesu pen ngisu ong pen iki lagi malangi ka tip dan jangan iyo tangata kana bangir ngin long on the safe side viru safe side long ta ken mah tembak kelak partai bakla sep bakla sibon ke jimatai kelai lam bakla matrai pai baru langit ya te ka to te di persangko lagi ngala ko men mestad tama khomya ka phone ro to amile marba ketika sa te kadon hi te auto te kami yakin hirup bangi dan hirup kai sim kum to te usus nahi te ngam tip kajing mut jong macam lagi ma te halor betul ka jing paman sim show gitu ki beri ya gitu ki ya khatiar jong ki nani pilih aku hati ada yang kata nomor pe haka jing pun kam mang ham tam magini ki por bagi yang de kini ki por season ngim juyo arrest men step di mana met ka kam bai ngin like por hadu kendai steng so je met ni yo arrest kalau ngam ta te inju yo itu kata apa ngin pe news nadu bang ipanay katu kumto nadu katu ka poreng atarangi kan mau kan pe news magasi kalau ngomta ebon kam ngin pe news no ten masan tip ya katu ngisu antar badai maki marka CCTV ru ngidang yawan ma te ngisu antar badai maki tengi phone sa police station kan jangi hanu bono sete kalau ngomta Kau tarik kulit macam tu kiplat. Tarai gitu teh hadian something terus ni terang macam nama bangiru ni kami apa tip saya ingin pada hadian kita di sini. Tarai aku argumen bu teh tarai aku kembali. Ngamtip tiga nak tarik, mak yo ngabak laru mak tambah long.